Maligayang pagdating sa Timasakbayan, Itapapagayam. Ay, Apay nagsanlaay ka. mayat matibiyag dito yung probinsya, bagat. Awan makunak. Gaputa awan unay ti paggastosan tayo. Ngam, ay, Anya. ngam nagrigat ti agurnong, bagat. Kabayatan ti panagdakkal dagiti ubing. Ad damat at dumakdakkal ti gastos. Anya ti kayat mo asawan. Bagat. Anya nga tano, padasan tayo pay lang ti mapan ijay syudad. Ha? Ngamin, manumot tan adaras ang nagmula ta itinatang. Ngam isulat ta abangkrap. Pagtrabahuan tangarod ija syudad, no bilang. Makitrabaho akad Uncle James. Sigurado nga da trabaho da. Anusak pailaan ti makikonstruction. Barang ijay, kat adamat basit maurnong para kadagiti ubing. O sige. Panunutan kan planuan taan na imbag ti maipapan iti dayta, Elmer. Umanugot akon iti singasing mo amapan tayo ija syudad. Agyaman at mo kasta, bagat. Apag iso, umadaning ti bakasyon dagiti ubing. Un bagat. Kat no bilang tamaya ti pagsapulan ijay, ora ijay danton nga ituloy ti panagadalda. Wen, day tamat lang ti pampanunutat. Hanggang lumapan tayo ija syudad. Di masapul amang sapul tayo iti boarding house apagyanan tayo. Ha? Diyak kaya ti makipagnaed ka dagiti naganak mo. Amumatan, kanayon anapudot ti ulo ti inam kanyak. Kan maysa, diyak kayaten ang maulit pa'y tikas iti napaspasamak idi apanang tungpa na kanyak. Ala, di ka madanagan. Saan tayo ang makipagnaad kadakwada? Diyak matla kaya't mo bilang. Agyaman ak no kasta. Saan mo't ajayad adayog tarik na kadakwada? Pamilyam ida. Nga maawatam ko man no anya ti kayat ko asawan. Hello, Insan Regina. Hello, Insan. Kumusta? Ay na, kastoy lata Insan. Bakla lata. Manipod idi aging gaita. Si kakit dimat, Insan. Huh? Ay, wag gayam. Ang mga nadapay bakante a boarding house di tapag-abangan. Ang sino kang sapsapol? Si kakadi Insan? Wan. Apay, umay kayo dito'y syudan? Wan ko ma. Padasan man mo. Barang di tati ayang ti swerte ama ko na. Ay, sure Insan. Ala, umay kayo Ipareserve ko nga ro dyan may sa arum para kada kayo Kasaritak to, dyan aking balay. Anya ti kunam, kasinsin mo ti agnaed no bilang baro. Ay, ninanamat, barok ko na namanen. Basang ko na yuan? Alawanan basang. Wala na, kasinsin ko mismo ni Regina. Di ka madanagan, tanasingpet da. Saan akasla dagiti naglabas a borders yo, nga itarayan dati abang da. Nasaya at no kasta baro. Ay este basang kunak kuma. Kat kaano da nga rod nga umay. Ay, nagsarita kami itay. Kat nakunana, nga umay da into next week. Sige nga rod, i-reserve kon di may sa arom para kadakwada. Ay, agyaman nana. Ne, agdaldalos ka mo dito may sa asiled bakling. Apay, umakar ka ditoy? Ay, saan? Dalusak laang tapagyan da insan ko. Kasta ka di? Iso ti agbalin akaaruba tayo. Ay, wala. Ngam siguradom lang nga nasaya ti ugali na. Amamatan, diyak kaya ti tao naalas ti ugali na. Ay na, nasing pati insan ko anya.
Nasaysayat mo ti ugali na ang iti sika? Anya? Ay, joke lang. Sikakid din. Ay, panawan akong dito ay. Adar aramidak. Diyak kaya ti masinga. Ha? Anya? Kasinsin ni bakla ti agyan dito abay tayo arum. Wan ka no, isumati ko na kanya. Katwa na. Basta laki din nasingpet da. Barang tanong saan? Siya mismo timang patakyas kadakwada dito. Katwa na. Alangan kit di mat nga itulok mo nga isuda ti agari-ari dito eh. Santa pa'y mo't kat di may bagaday talakay. Ngamin, santa pa'y mo't anakit kita ida. Kaano da kanong nga umay? Italawas ka nukat, kuna ni bakla itay. Kasta ka di. Ala, para makita. Insan! Nagbayag mata saan ta nagkita niya. Iso akailiw kayo. Ay na, kasta akmat kan ka, insan. Saan lang asyak ti mailiw kan ka? No di kat amin kami akakasinsin mo ija probinsya. Ha? Wan ngamin, manipod imay ka dito syudad, maikawa kami. Gaputaawanan tinakatag-tagari ijayan tayo. Dayta talaga ti kailiw yo kanyak. Ti ugalik. Sana siya. Si kakit dimat. Siyempre, si ka mismo Kasta Ala, agi na kayon. Nagluto iti pagsasangwan tayo. Ken dito kay pala maturog. Bigat ka ito amang isimpa iti osaryo di tabangir. O sige, agyaman unay, insan. Ay, naimbaglakit din. Tanapanunot yu ti umay manan dito syudad. Bayaw Elmer. Un bayaw, ipag. Ay, awan sa talaga ti swerte me, no maipapan iti panagardin. Kanayon kami ang mabangkrap. Katuan ibiro ti pagkwartaan, bayaw. Wen, iso ang nagsaritaan mi ken ni bakat. Apadasan mi manmat dito syudad. Barang addamay at apagkwartaan. Ay, adu ditoy. Gagat lang ti puunan ditoy, bayaw. Un ipag, husto ka, iti daytang imbagam. Si kagayam ti bagbaga ni bakla kasinsin na. Anya nga minang taynagan mo? Rihina, manang. Kasta, magdamot tinagan ko. Nabayag kaming nagababang ditoy. Talo atawon min ditoy abalay. Kasta ka di, manang Magda? Ay, nabayag kayo nga ruden Wan, ditoy ngamin tayan ti trabaho nila kay ko. No kasta, anak mo dagiti duang ubing? Wan manang. Kasta? Sige, ituloy mo nga nutyar aramidan. Tapno saan ka masinga? Ituloy tanto lang ang tagistorya numalpas mo tiyar aramidam. Sana bale, taagabay tamot ti boarding house ta. O sige, manang Magda. Manang Magda, anyangay mo ti trabahom idi? Ako pharmacist. Nagkasta ka di? Wan, iso na laang tadyak mo't makatrabaho ita. Ngamin, awan mo ti sabali amayon kadagiti anak mi. Ay, kasta ka talaga, manang. Uray siyak, idi babasit dagiti anak mi. Talaga sa anak ang makatrabaho. Wan gayam, sa dino nga iti pagtrabahoam dito no bilang laang. Ijemot laang pagtrabahuan di bakla akasinsin ko. Anya? Kaya't mo asawan? Agugas ka mo't iti karots? Ay, manang Magda. Anong sak ijay? Sana bale, ta medyo dakkel mo't titangdan iti agmalam. Ay na, iti kinaado ti mabalin a pagtrabahuam dito syudad? Ijay pala ang pagugasan iti karots ti pagtrabahuam? Anya ngay nga rod, manang. Anos lang at talaga ti kasapulan. Sa bagay? Ay, sapay lang ko mga rod tamaanusam ijay. Kumusta ti pa nagtrabahong ijayan da Uncle James? Nasaya at mat bakat. Anya nga ti ubraan nyo ita? Madama ti panag-tiles mi.
Iswasim makit ti sikat ko. Ngam di balay. May ruwamak to. Italaang da ito'y. Nabayag mo't ngamin asa anak ang nagtrabaho iti construction. When matkit di Imbag ko tasaan pa'y anak kabirok ni Uncle James iti kadwada. Naimbag na ron tanakasambot ka. Manungay ti sweldo yo iti may nga aldaw. 800 bagat. Da kami iti makamo iti kanon mi. Ngam, ayos lang. Kasta ka di. Ala anusam ijay. Taanusak mat ti mapan agugas iti carrots. Inal daw sa matarum-rumar di asawa ni Regina. Pagtrabahuan na ay. Asidagla ka no ti pagubobraan na. Construction sa kano? Kasta ka di. Kat mano ka no titangdan na iti may sangal daw. Ay, jaka mo Jak mo't sinaludsod no mano. Damagam tuman kay ni Regina. No man no titangdan nila kay na. Nukit kita kami di asawa na. Kasla naglastog tilangan na. Di dalaki di aglasto-lastog Kunamlan na nga to tisad na. Gayam, construction worker lang. Bakit? Apay nga tadya asawa ni Manang Magda. Apay jay asawa na. Manun adaras ang nagrana kami ije kalsada. Pampansinak mat. Ngam, madlaw ko amaditikita na kanyak. Ay, nagmaditi panangkit kita na kanyak. Kasta ka di. Bye-bye amlatan Tinapatag. Awan da kas nga aramidan tayo kadakwada. Ay, oray siyak. Agdamot madmadlaw ko kanimanang Magda. Ngam, sa anak ngagtagtaga rin. Ay, wala, bakit? Tanarigat ti makiap-apa iti kaaroba. Ay na, ibagbagaking kainsan, Di ko na makisarsarita iti dayja ang Magda. Nagalas ti ugali na dayjay. Ado ti borders dito'y adida kaya ti ugali na. Chismos ang amin. Uray tao adi na pa'y unay am-am mo. Chismisen na. Anya? Wan! Iso adi ka unay makisarsarita kan kuana. Saan mo't kit di insan? Jak to pa'y makmapandita boarding house da. Isong ati ka na yun nga umay dito No makita na asimang petakon, umay matan ang makiistorya. Ay na, kasta ti ugali na insan. Iso ti trabaho na. Ti kanayon nga agbirbirok iti ka-istorya na. Salbagkit di kasto ya biyaga. Salbaga talaga! Ay na, nabartag ka manan rito. Anya ka mutan. Awan pa'y rabii nagawid ka saan ka nakainom. Ano ako mano uminom makaginggat kay kayat ko, Ano ako man tibibiyang mo? Anya? Siguro, naabak ka manan iti sugalan niya. Iso akasta ka. Nalaing! Wen! Naaba ka kiti sugal. Iswa na pudot ti ulok. Iswa si ka. Di kagsasaw iti jak magustuhan. Mawatam! Unay kamutan rito. Awan lang arudan ti iso amin di ti unag ti balay. Maalam pa lang ti aginom-inom akasta. Kung nakadikan agsa... Anay ko! Sao ka nga minasao? Kwartak ti sugsugal ko. Kanyin inom ko. Agreklamo ka no kwartam ti sugsugal ko. Kasano ko magkakwarta ka? Katawan mo trabahom? Anya? Iso adi ka agreklamo no kanayo nakngagsugal kan uminom. No sardengam day tadakas nga ramid mo. Sardengak met ti panagsugsugal kan panagbarbartek ko. Ay, na yan. Rabiin, ngam agsinsinong ba't pailaang dagiti agasawa di tabangir. Wen nga ron. Di agpakatan. Anyamot tanday ta alalaki. Tungpaan na matan ti asawa na. Wen nga ron.
Kaasimot ni Manang Ang mga nuadamat ti makagapo. Is wakas jay ti inaramid na iti asawa na. Ngam saan ko mamot akas jay. No adda parikot da. Pagsaritaan da ko maanain bag. Di na ko matungpaan. Kaasimot ti asawa a babae. No kasta ti pampamayan ti lalaki. Sa bagay matkid di ah. No di da pala sumardeng aging gaiton madamdama. Mapan ko bagaan ida. Ay, saan lang ada tayo ti madisdisturbo. Amin a borders dito a building. Anyat orasan. Awang pa'y turog ko. Sapay masapa ak amapan agugas iti carrots inton bigat. Oh, bigat nga magsangsangit ka. Rito, pangaasim ko ma. Husto mo tunday ta panagsugsugal mo. Awan bimak ng iti sugal. Iti ka ano man, awan ti bimak ng alalakero. Anya, Mom, siguro. Jack, amo ti ilimlimad mo niya. Nabasak amin dagiti chatyo iti sigod alalakim. Agasan, impagarup ko matlakit din no awanan ti komunikasyon nyo. Ngam nagbiddo tagayam. Rito. Iso adinak mapabasol no apay kastoya kita. Ngamin, dagiti sakit tinakam ko ken ka. Iti panagsugsugal kan panaging inom ko ti pangipapapasak. Oh, apay, di ka kadima pa nagtrabaho ita? Saan? Panagbabayad man na iti abang, ngam di ka mapanagtrabaho. No kayat mo, sikan ti mapanagtrabaho. Kasanon dagiti ubing? Itugod mo! Anya? Di nakpakibiyangan iti trabaho ka. Makapaawan ganas ti trabaho. Gapo iti day tangaramid mo. Impagarup ko no nagbalbaliw kan. Ngam saan mo't gayam. Ha? Panagbabayad man ng ti abang, ngam di ka mapanagtrabaho? No kayat mo, sikan ti mapanagtrabaho. Kasanon dagiti ubing? Di itugot mo. Anya? Di nakpakibiyangan iti trabaho ka. Makapaawan namin iti ganas ti trabaho. Gapo iti aramid mo. Impagarup ko na nagbalbaliw kan. Ngam saan mo't gayam. Rito? Iti nagaramid ka iti may kaniwas. 5 lang abulan ti buridat nga anak ka. Ngam pinanawam ka po iti lalakim. Kat inaklon kalatay iti panagsublim. Impagpagapok ka dagiti ubing. Ngam ita. Anya manen dagiti nabasak iti messenger mo. Kwa, Nagawan na papayin mo. No di nak marespeto nga asawa. Irespeto na kuma kas ama dagiti anak mo. Apa yan? Ay, kasla ka namin mo ti panagap-apa yung agasawa. wan nga rod. Inaldaw kami matan nga agapa. Kanayon ngamin anabartat tunggal agawid. Anya? Kan may sa, kanayon anapudot ti ulo na. Ngamin, kanayon ang maabak iti sugal. Anya? Ay, unay mo ti asawa. Imbis nga igatang na iti kanan na. Wenno si daan dagiti ubing yo, ti matmat gadan na. Isugal na pay laeng. Daitang arod ti parikot ko ita. Awan na pulos mayawat na kanya ka kwarta. Uray amo na nga awan ti iso amin di ti balay. Palagi pan ati asawan. No anya man, ti diyo na kinaawatan ng agasawa. Panunutan nyo, dagiti anak yo. Ganern. Anya? Kasta tinaibaga ni Manang Margakan. Insan? Wen, pulos ka no, nga awan mayawat nila kay nakan kwa na akwarta. Unay, Awan sama ti aldaw, adi daga pa. Di dala mabain. Isu dala ti mangmang nagtunggal rabi, anakol uli magti amin. wendamod. Apay, saan kayo ang nagsarsarita iti dayjay amagda? Amumatan kanyak, insan. Masapsapa ak amapan agugas iti carrots. Nakaturog na pailaan do kas di arumarak. Kat inton sumangpetak iti malam, aginanaak laeng, aga si kaso ak matan iti kusina mi.
Iso nga awan panawan ko ang makisarita kan kuana. Sa bagay matkit di Angam okay lang ti kasta. Ngamin, amo mata ni Magda no iso ti umay maki Marites. Di na amo ti agawid. Si kakit di mo't insan. Ay na, pudno ti ibagbagat. Uray alas 8 ti rabii. No saan pa analpas ti istorya na. Ay nako, saan nga agawid? Mariribukan ako na talaga, friend. Kanayon lata na kastoy. Ano, samdi kas jay a tao? Di mo pa lang amin isina. Ha? Imbagam kanyak nga iayatan nyo pa ilaang titunggal may sa ni Kevin. Saan ka di? Wen, pudno da ita. Ay ayatat pa ilaang ni Kevin naging gaita. Kan, oray ni Kevin. Ay ayatan nakmatlat ta. Oh, day taman gayam. Wen adami nandito Pilipinas ti asawa ni Kevin. Iso ti lapad iti ayan-ayat mi. Anya? Ay na, adari medyo na day Magda. Panawa mo ni Rito. Da kayong gini Kevin ti agdan na. Umadayo kayo no iso. Tapno laang mapanawam ti awanan bain nga asawam. Apay at tinong panak matlatan rito. Amin na nagsaritaan nyo itay kini Ivy, nangag ko. At dak lang iti asidag tiri daw. Anya? Talagang awan pagbaliwa man niya. Impagarup ko na nagbalbaliw kan, gaputa nagsubli ka kada kami nga aga-ama. Ngam saan mo't gayam. Iti anya pa'y lang aga po ang nagsubli ka. No aging ga ita, kat dayjay pa'y lang at Kevin ti ay ayatam. Kwa? Bagimlaan ti pampanunot, Magda. Panunutem ko madagiti anak ta. Napatpatag nga amang dagiti ubing, ngam dayjay a Kevin. Pasensya kan. Ngamuray anya ti aramidag apan ang lipat kan kuana. Jack maaramid. Gaputa aging gaita. Ay ayatak pailaang ni Kevin. Oh, ada kagaya man. Ay, wan manang. Kasangsangpat ko laang. Naggapuak ang nagugas iti carrots. Kasta ka di. Wan manang. Iso akita mo. Nakarugrugit pa lang ti ima. Ada ka di bagasyo ading. Awan ngamin maisaang ko itapang rabyan mi. Ha? Awan bagas nga isaang mo, manang Magda? Awan nga rod. Mga na da bagasyo. Bumulod ako mapailaang. So katakto no, adagatangan nila kay ko. O sige manang, mabit lang tayalaan ka. Ay na, agyaman na ka. Imbaglakit din taanda ka. Ay, saan pa ngamin anangan dagiti anak ko? Kan, awan pa ngamin nila kay ko. Anya? Awan bagas damanang Magda? Ay, awan ka no. Iso nga may bimulod. Kuna na asukatan nanto, angam oray saanan. Ay, kaasi damat. Nang runa dagiti ubing. Uwin nga rod Awan ka no nga mitiyaw awat nila kay na akwarta kan kuana. Anya? Ay, amangan no awan paikit di ti si Danda. Adun samot dyan lutom at si Daan. Patigwam kit di idan. Uwin nga agpaisan niya. Sige, mabit laang. Tapadigwak idan. Manang Magda, dangan kayo ka din? Adto ti si Donyo, oh. Ha? Ado nga mitiin lutok. Di mo't lag na dagiti anak ko iti ginataan nga aba? Di da kayat. Ay na, agyaman ak unay ading ha. Kinapudno na. Nanganan dagiti anak ko nga uray awan si Dada. Anya? Riingak manan ida, tamangan damanan. Sigurado ang magustuhan da day tainyag mo asidaan. Sige, manang Magda. Mangan kayo nga rudan. No kayat yung agsida itinatang, umay kay lata mangala. Ado tinatang anaalak iti pagtrab-trabaho nga. Nasaya at tanadanon ka dito'y boarding house yo, Magda. Uwan na.
Sa anak mo't ngamin arumrumwa. Imayak, tagsingirak ko maiti abang. May katluitan abulan asaan kayo ang nagbaybayad. Agraman ti bilyo iti kuryente kandanom. Pasensya kayo kuman, nana. Awan pa'y ngamin intad nila kay ko apagbayad ko. Saan pa'y ngamin asimangpet? Kasta ka di eh. Kat kasanon ti abang yo. Mala, ibagam ken nila kay mo inton sumangpat, tagsubli akmanan inton bigat, ha? Sige, nana. Agyaman ak unay. Nasaya ata si Mangpet kan rito. Apay kumano at daron, ha? Imay ngamin ni Nana Rosa itay. Agsingsingir iti abang. Talo abulanan asaan tayo ang nakabayad. Ay, kat dumawat ka kini Kevin. Anya? Di ko naman papanawan da tayo dito eh. Awang bibiyang ko. At damat balay ti nakapagawidan mi kadagi tubing no kas pangaringan. Anya? Awan mo tintad ni Rito apagbayad ko, nana. Ay nasaan ang mabalinti kasta, Magda? Itaan ang rugimanan ti panag-ieskwela. Adu tagsapol iti boarding house. Isa ano kasta ka na yun? I-clear yu laangan ti talo abulan asaan yu pa'y anabayadan. Tauray pumanaw kayon. Ha? Saan kumamot akastaan, nana? Ay napasensya kan, Magda. Di kay madanagan, nana. Agdiskitarak iti pagbayad ko iti abang mi. Basta di na kami papanawan. Ala, no kasta ti ko nam. Namnamaag nga rod dayta, Magda. Pangalaak ngay ko maiti ipautang ko kun ka, friend. Amumot nga awan trabaho kita. Awan nga minan ti amo kapagutangak, friend. No jak agbayad iti abang mi. Sigurado ang mapapanaw kami ni boarding house mi. No apay mo nga minakasjay nila kay mo. Rumbang kumanga iso ti panunutan na dagita. Isukat nga rod ti ama. Daita nga rod. Ngam awan mat. Mapmapanlaang iti sugal ti kwartana. Umutang kan akin ni Kevin. Siguradong ada kwartana dayjay. Ha? Much money ako na yun ni Kevin. Iso nga amok nga ada maipautang na kan ka. What no? Itad na paikit din ah. Anya? Umutang ka ko na, Magda? Wan ko ma. Di ka madanagan. Bayadak mo't lang iti mabiit. No adan to itad nila kay ko pagbayad ko iti abang mi. Ibayad kunton kan ka. Pasensya kan, awan ti may pautang ko kan ka. Kabay-bayad ko matla iti abang. Kaya nagpawitak iti kwarta kaninanang ko. Ada na bati ang pang-allowance ko laeng? Basta ka di. Sino nga tanti pagutanga? Kasaritam anila kay mo? Ibagam kan kwa ng obligasyon na abayadan ti abang yo. Namin anon nga imbaga. Ngam pasig mo't abaribar ti sungbat na. Ay na, no kastamat laeng. Mangsapol kalangan iti panggadam. Total, dadakil mo ti anak nyo. Saan mo't a baby? Anas ka nga awiram, di ba? Narigat ano ang namnama ka lang iti yawat ni Rito? Kasanungay no awanan at talaga ti itindakan ka. Di nakakaasikan, Magda? Ha? Umutang ka iti kwarta ko na manang Magda? Uwan ko maading ko. No ada kwarta. Kwa manang. Nagbayad akmat ngamin iti abang mi iti kalman. Ang kasaritak ni Elmer ito madamdama. Noan niya ti kunana iti kwarta na. Sige man nga rod. Pangaasim Awan na talaga ti amukon apagutangan. Ada kwarta nga igam ko. Ngam tangdan nila kay ko. Masapul nga ipakaamok pa'y kankwana. Ay uwan Narigat mo't no basta ipautang mo latan. Sapay lang ko matakayat na. Madanagan ak ngaminan. Nag-text manan ni Nana Rosa itay. Di ka madanagan. Yeg ko adagos diti boarding house yo. Apaman ang makasaritak ti asawa.
Madanagan ka no ngamin. Gaputan ako na ni Nana Rosa, apapanawon na ida. No di da bayadan jay talubulan nga abang da. Kasta? Ay, kaasimat dagiti ubing no bilang laang. Narigat ti agakar-akar iti boarding house. Nang runa no adda dagiti ubing. Ay, when Kat, kasano? Ipautang ko kadi pala ang ti kwartam kadakwada? Ha? Sana bali. Bayadan ng tumatlaan. Asi daman. Manungay ti ipautang mo. Jay umdas a pagbayad da iti abang da O sige, ipautang mo pa laang. Bakit? Kasi damat. Basta bayadan danto. O sige nga Rod. Aday ta manang Magda. Day ti utangam akwarta. Ay na, agyaman ako na'y ading ko. Kamaudyanan na. Adamot la pagbayad kun iti abang mi. Awan anyaman na manang. Sana bali. Saan mi pa'y matakasapulan ti kwarta ita? Naimbaglakit din, tanda kayo iti asawam. No dinak na pautangan, jak amon at talaga. Ala, ingka agbayadan iti abang yu. Iti kasta, awanan pagparikutam, manang Magdan. Awan anyaman na manang Magdan. Sana bali, tasaan mi pa'y matakasapulan ti kwarta ita. Ay na, naimbaglakit din, tanda kayo. No dinak na pautangan, jak amon at talaga. Ala, ingka nga rodan agbayad, manang. Iti kasta, awanan ti pagparikutam. Ay, mapaanak ka talagan. Naskan ang mabayada kun ti abang mi. Amaan ngamin no paypayso ni Nana Rosa ti kunana kanyak. Apapanawan na kamin no jak pay na makabayad. Mariribukan akon at talaga, ading ko. Ni, apay anak ko nam ti kasta, manang Magda. Kanayon ngamin ti panagapami ka ni Rito. Mababain ako di ti boarding house tayo. Ngamin, ti panagap-apa mi matlaktan ti mangmangagyo tunggal rabi. Iso ajak mapabasol ti bagi. No apay anamin pinsan anapukaw ti panagayat ko iti asawak. Manang Magda, inauna ka ngam iti siyak. Ngam di mo kumatagidaksan to ibagakan ka ha? Ha? Anya day ta? Imbagam kanyak idi. Nga aging ga ita, kat adalata komunikasyon nyo iti sigod a karelasyon mo. Saan ka di? Anya nga tano sardangam nga minan. Ipamay samlatan ti oras kan atensyon mo iti pamilyam. Anya? Ngamin, maobserbar ko. Iso siguro nga agsugsugal kan kanayon ang mabartak nila kay mo, gapoy ti araramidam. Ha? Anya ti amom. No sardangamon ti panlakitsachat mo iti sigod a karelasyon mo, amangan no agbalbaliw mo't kan ti asawam. Ay ayatak namin ni Kevin. Ay, saan apud no a panagayat dayta, manang Magda. Panunot mo la dayta. Gapot takas tangarod ti sitwasyon nyo iti asawam. Manang, panunutam ko ma dagiti anak mo. Ngamin, isuda ti ad-adda a nakakaasi iti kasta nga aramidam. Nay, apayan. Nagmayat mo din di pa nagkatkatawa, my friend. Ay, makaalakak ngamin at talaga. Kat, ibagamat Tapno agkatawa ta adwa. Tapno saan laang asika ti agkatkatawa. Ay na, jayman kaarubak. Makapaalak at talaga. Ibagana ket din, alipatak ka nun ni Kevin. Anya? Amok, iso nga ibagbagana day jay, gaputa umapal kanya. Ha? Siyak ngamin, uray at dando nga anak ko, adala ta gusto kanya. Kas ka ni Kevin. Angam ni Regina ngay. Naganaklaang iti dua, kas lalolan tilangana. Anya? Ay na. Apal na laang dayjay kan ka. Apay kung alipatan ni Kevin. Kat mapudnumot dayjay kan ka. Saan akas iti asawam? Akas la panunot ti baklat no agpanunot.
Wen nga rod Ay, kunaklakit din no nasaya ti ugali day di Regina. Mangdadaal mat gayam ti awanan baing. Di saan kayo nga roda nagsarsarita kini Regina akarubam? Saan Diyak kasarsarita. Oray pa'y agrana kami di banyo. Wano di lababo. Kasanon nga iti kwarta nga inutang mo kankwana? Bayadak tulad Saan kumot nga yung baga alipata kon? Utang ko nga ron. Wana, amangan no ibuy-buy na no di mo bayadan. Ay, padasan na Saan nga agar aramid day di babae iti banag ajak magustuhan? Papanawag ida. Anya? Jak amo. No apay akalat magkan nagbaliw ni manang Magda kanyak. Ay na, di mo ikaskaso. Sino kumangita di Magda? Saan mo mat nga ipatay no di nakakasarsarita? Mariribukan namin amang pampanunot. No anya tinaaramid ko asaan anasaya at kankwana. Ay na, saan aday tati pagparikutam? Saan ko matkit di apagparparikutan, insan? Pampanunutak laan. Ala, baybay ang tagin dadamag aktuman kan kuana, no umay to dito ayan ko. Sige man, insan. Damagam, no anya ti madi nga inaramid ko. Tapno amok ti baliwag. Imposible adin na mo no anya ti madi na ibagana kanya. Anya ngamin aya, ibagam atap no amok. Iti kasta baga akti kasinsin ko. Imbagana ket din alipata ko ni Kevin. Amok nga umapala ang kanya. Gaputa uray adan asawa kan anak ko. Adala taag gusto kanya. Sana kas kan kuana. Ganun? Ibagam man iti kasinsin mo Nakarugrugit ti ima na. Di pa'y makadalos iti kukuna. Uray kumamot o gugugas lang iti carrots kat amo na kumamot nga urnuson ti bagina. Ay, apayan ngay Magda? Apay ngay nga agraman mo ti trabaho na kat iraman mo? Siya, sa anak nagtrabaho. Ang kaasi na. Mangmangan kami lata iti mamitlo iti maysa nga agdaw. Sana kaskan kwa na masapul pa'y amapan aggugas iti carrots tapno agkakwarta laan. Hoy, Marga Amangan no nalipatam nga adda utang mo iti kasinsin ko. Hoy bakla, saan ko analipatan anya? Di ka madanagan. Bayadak to no da kwarta. Uray times 2. Anya? Ay, anya kamatan, Magda. Kalpasan ti amin atulong ti kasinsin ko kan ka? Kasta ti ibagam? Imbes apanang isakit kan kaday dyan nga ibagana. Ngem ibagam kit din nga apal? Hay! Pakawanam apo? Iti ka ano man, saan akas kan ka ti kasinsin ko? Kalpasan ti amin na naitulong ko kankwana? Kastagayam ti ibagbagana, insan? Ay na, umapal ka kanulaan kan kwa na. Isu akas jay ti imbagam insan. Una yan. Anya kumati apalak kankwana no bilang laang. Ti kaadda ti lalaki na, kasta ka di? Ay, anya mo tinaklas ti panagpampanunot dahi dya ababae. Ay, wun nga ron. Jakman amu dahi dya Magda. Nagturad meten, anang ibaga nga apalam ka no. Isu akas jay tinakunam. Bye-bye ang talatan, insan. Anya ngay nga rod. Awan maramidan ta, no kasta ti pan nakaawat na itimbaga. Sa bagay, Awan mo ti mapukaw ka data? No di na ta kasarsarita? Anya? Kasta't imbaga ni manang magdakan ka? Bakat? Wan lakay, iso adin akon kasarsarita. Kan madlaw ko agimura kanyak. Anya? Nasaya at matikunak ti imbagak kan kuana. Panangisakit ko kan kuana. Ngam, jak amo at tinagidakas na gayam. Ay, anya matan ti kasta ka aruba. Wing nga rod jak mat isid-sidir dagiti na itultulong ko kan kuana. Ngam, panunutan na ko mamat. Tunggal maawanan. Siyak ti pagutangan na. Pagbuludan na iti anyala ditan.
bagas, asukar, sabon, wenno kape. Dito'y amin ti papanan na. Ang kas jemot ti ibagbagana. Ay, bayamon bakit? Anyang arod nga ay, nukas jay ti katatao na. Awan maramidan ta. Tinaskan nga aramidan ta. Agtrabaho takit di. Di mo ikan kano, no anyaman ti ibagbagana. Unay kan rito. Talagang awanan tinamnamang agbalbaliw ka. Abay, siga. Nagbalbaliw ka din. Ha? Sungbatam ti saludsod ko. Nagbalbaliw ka din. Sinardangam ka din ti lalakim. Bueno. Day tangiwat mo. Mangagmatan ti amin nakaruba. Abay, mabain ka iti aramid mo, ah. Abay, di ka sumungba. Rito, awanan ti komunikasyon mi iti dadya Kevin. Mamati ka kumamot iti bagbagak. Sana ka maagmagda. Sana nga ubing tapno mamatiak iti inuulbod. Ala, panawan nak dito. Diyak kayat nga da kasarsaritak. Nang runa, nukaskan ka, anapaklan nga ulbod. No kasto'y matlaang akanayon. Nasaysaya at lang ang agsinatan rito. Sina kunam? Apay, agdan na kayo ka din kini Kevin. Iso akasta ti ibagbagam, ha? Anya? No sina ti kunam mo, di sina. Apay kit dinasaan. Sakpay lang ti karkaritam. No kasta ti kunam. Sige, pumanaw kami kadagitan nagpa. Agawid kami ni je probinsya. Iti kasta, maramid mo amin na kayat mo. Amukmat ka, da kasta ti kayat mo. Ha? Amo magda, no adaman asawa, ken inangawan serbina. Sikadayta. Ngamin, napatpatagkan ka ti pagragsakam ngam ti pamilyam. Rito, pakawanan na ko maiti na ilawan ko nga imbaga idirabi. Gapula ang iti pungtot ko dayjay. Ngam na amiris ko abidot ko. Pakawanan na ko ma. Itamampay amay bagam kanyak ti kasta. Itamampay nga kid daw ka iti pamakawan. Kaya't ko ang maurnos ti amin kadata. Ikarik, putda kon ti komunikasyon mi kan ni Kevin. Anya? Di ka pilitan ang mamati iti bagbagak. Ngam sapay la ko ma. Tamaki tamto ti panagbalbaliw ko. Agundi dilang dagita nga agasawa. Amok isu akon ti singpet dayjay amagda iti asawa na ngamin wala siyang kakampi. Ha? Anyat kalat mo asawan, insan. Wen taawanan ti kasarsarita na dito'y ayan tayo, no di ti asawa na laeng. Awanan ti pagutangan na no kasjay amaawanan. Isu ano choice. Tapno ikan nila kay na iti kwarta, agpamarang ang nagbalbaliw. Anya? Ay na, amok ti ugali day a babae. Manipod ulo aging ga iti saka na. Agraman pa ingron na Anya? Well, Unay kan, insan. ay na, pudo ti ibagbagak insan. Promise. Makadlawak bakit? Saan mo ten nga agap-apa dama ng magda, kanti asawa na? Wan nga rod. Angam, nasayaat mo't Taawanan ti disturbo iti panaturog. Sa bagay ayun gayam. Nagbayad ka din iti utang na? Ay, saan pa'y nga rod? Inayon ko kumadayjay iti urnong ta. Angam, di pa'y mo't nagbaybayad. Anya? Ay, singiram bakit? Saan mabalin akas jay latan? Manong aldaw atangdan ko dayjay. Sige. Ay, adamot kit din insan ko. Isot ibaon ko amang singir kan kwa na no bilang laeng.
Jak namin kaya takasarita ni Manang Magda. Amangan na sa bali man ti pangipapanan na iti panagsingir ko. Sapay managipapan. When insan, sika ko man ti makaamu amang singir kan ko ana. Wen awan parikot. Padasa na tisan nga agbayad ta isagunot ko. Wala kita na. Ay, hindi mo aramidan day ta, insan. Agpakumbaba tayo lata. No dakas ti aramidan na kada tayo. Nasaya at latat ipakita tayo kadakwada. Saan? Sana mabalin kanyak tikas jay. Jak kaya tikas jay nga aramiden na. No bari ti sungbat na ay na tong paek. Anya? Intod bigat. Siyak ti mapan ayan na. Siyak man ti mang singir kan kuana. Amo na mo ti ugalik. Padasin na lang asumong bat. Amaplang tilapayag ko tamakita. Talagang ay sagunot ko. Ay na, insan. Saan mong aramidan ti kasta? Agpakumbaba tayo latan. No dakas man ti aramidan da. Pagaramidan tayo lata iti nasaya at ida. Madi ti agibalas. Saan? Saan nga agbalin kanyak ti kasta? Jak kaya ti kasi nga aramiden na? Ay nanubari ba ti sumbat na? Tung paek. Anya? Intod bigat. Siyak mismo ti mapan iti ayan na. Tas siyak ti mang singir kan kuana. Amo na mati ugalik. Padasa na sumungbat iti makaplang iti lapayag ko. Talagang isagunot ko. Makaamu ka, insan. Sapay la ko mga rod, tamasingir mo ni Manang Magda. Well, insan. Siyak ti makaamo. Anya? Imbaon na katap no umay naksingiren? Kasta ka di? Oh! Apay asta ka? Apay asikapay ti makapungtot? Kat si kamo ti nakautang? Wan, siyak tinakautang. Nga makauray kayo kumamot Imbagak iti imutangak abayadak no dakwartak. Awan ti imbagak nga aldaw wano inkarik abulan apa nagbayad ko. Maawatam, si kabak ya. Awan ang kaitibain. Si kalaro din tinakautang, si ka palang tinalastog. No ti among katkabalang amin a tao, nagbidot ka. Tinumpanakit din. Oh, anya ti kayat mong aramidak, iwas-iwas kan tupay. Di ka madanagan. Bayadak to dayjay. Uray dublyak tupay. Di ka man nagsao-sao iti kasta? Awan tupay maigatang mo iti sidaan, 2 times kung kunam ki din, danga. Hoy, tapno amom anya. Uray awan trabaho. Ada kwarta. Ngamin, yaw awatan ako ni Rito iti kwarta. Nalawag. O, di nasayaan no kasta. Saan akas iti kasinsin mo? Amasapol pa'y amapanagugas iti carrots, tapno agkakwarta. Agawid, anakarugrug iti ima na. Anya? Anya? Kasta di naramid dayjay abaklakan ka? When friend, basta tinungpanak laptan ti awanan bain. Marami akla dayjay. Isumot itong pak. Talaga balsak na di abakla. Ngamsaan pa'y nga ita. Masigurado. Matungtumot laang dayjay kasi tinaramid na kanya. Ay rumbang laang. Tapno di na ko naan. Akabaulan na amin at tao. Di awanan bain? Oray agkadwada pa'y kanirehina. Jak kabutang ida. Pagtimugak to pa'y idadwa. Anya? Kasta ti imbaga ni Manang Magda? Ay, wan insan, ay na. Makadadali ti beauty. Ay, sabali at talaga itan ti panawan. No asino tinakautang, isupay tinalastog. Ay na, pudo na ita insan. Nakunamon. Angam, sige. Uray dinan bayadan ti utang mo. Ay, adakon kwa na dayta. Kinapatag, tinulungak idi agkasapulan. Ay, dahi tati may sadya kayat kan ka insan. Nakasingsingpet ka. Ay na, no ita apanawan, nasken apalaban ka, no payat-payatan da ka. Husto ka, insan. Ngam no siyak, jak kayat ti makiap-apa. So, bay aklatan. Ay saan?
Singiraklat ta? Bay amon insan. Agtrabaho takit di. Sigurado adakdakkel ti sukat dayjay. Ken more blessings ako nada. Ay, unay matandag itang agasawa. Nagalas matan ti ugali da. Apay ngay akastada matan. Kalpasan anak utang da. Kastan ti aramiden da. Wen nga rod. Ang bye-bye antan. Ad-adon to siguro ti sukat dayjay. Ngam di ka madanagan. Numara na ak ti manang Magda. Ipalagip ko kan kuana ti utang da. Barang agbayad. No siya ka mismo ti mangsingir kan kuana. Una, tasayang dayjay akwarta, bakit? Nagbambanugak dayjay akwarta. Dayta kumamat ti panunutan na. Wen, siya kon ti makaam mo. Manang Magda, naimbag nga oras mo. Apay, anya ti masapol mo? Damagagla ko ma. No kaano abayadam ti utang mo kada kami. Ha? Ay, pasensya kan ha? Awan pa'y kwartak ita. Apay, awan ka din titangdan mo anapan nagugas iti carrots, iso nga agsingsingir kan? Apay ang kastamat ti panagsasaong, manang. Sa anak nagsao iti kastoy kan no nasaya at kakanya? Gapula ang iti apal mo kanyak, iso at dinadaal na? Ibagam ket din alipatat ni Kevin? Dagiti gagayam ko, pulos adida ibaga kanyak ti kasta. Sikala ang tinakaibaga iti kasta. Iso nga ammo, akasta unay ti apal mo kanyak. Anyat kayat mo asawan. Ay, talaga adi ka makaaw-awatan niya. Palibhasa, agugugas ka laang iti carrots, iso adi ka makaaw-awat. Anya? Bye-bye amon lakay. Diyak kayatin asingiran. Bayadan na no bayadan na ti utang da. Saan no saan? Diyak kayat nga dakap-apak. Isa bye-bye ang talatan. Tulong talatan kadakwada dayjay. Sa bagay matkit di Ay, diyak lain pagarup akas jay gayam ti ugali na. Dinam mo ti agbayin. Ay, ngamsa na bale. At least, ammo kon ti panagugali na. Dagiti tattao ang nagmayat ko mga ikan iti pagnakmanda. Bye-bye amon. Agol din magtaylatan. Narigat no sa utay asao. Amangan no ibagadamanan nga apal tayo la kadakwada. Anya? Anya kumangay ti apalan tayo kadakwada. Dayta nga rudgat. No anya launay ti adda kadakwada nga awan kada tayo. Sa bagay, ni Manang Magda, agtugtugaw nga agmalmalam. Kumpara kanyak, nga agrigri gatak amapan agugugas iti carrots, tapno addala kwartak. Dayta lang, matiam mo ka nagdumaan mi. Elmer, medyo dakil mo tanti urnong ta ije bangko. Kalpasan ti mano atawan apa nakitang tangdanta. Nasayaat no kasta bakat. Tapno at damat pakakitaan iti bannog ta. Wen So nga, anya nga ta. Numang sapul talaangan dito syudad iti uray basit lang alote. Jay, mabalin a pagsaadan ta iti uray basit lang abalay. Ha? Tapno saan tayo nga agab-abang akastoy. Tapno jay ibayad tayo kung maiti abang. Isupay a mainayon iti savings tayo. Mayat day tasing-asing mo bakat. Ay katuna Bayam, salud-sudat to ni Uncle James. Amangan no addam mo na alote dito'y syudad. Imbag dayjay, addam mo na dito'y. Sige. Tapno saan tayo nga agnanayon nga agab-abang.
Anya? Agsapsapol kayo iti daga-agatangan nyo, insan? Wen, insan. Day ti plano mi kan ni Elmer. Ay, kasta aya. Ay na, sana oil. Nakaurnong kayon. Si kakit dimot. Imposible mat nga awan pa'y urnong mo. Ay na, damat Jakmat may baga nga awan. Ang saan nga umdas nga igatang ko iti daga? Ay, unay kan insan. Adan tulat pa, Sa bagay. Ay na, biliba ka talaga kan kainsan. Kada kayo nga agasawa. Apay matan ako namti kasta. When, tanagbiit kayo ang nakaurnong. Agasam manday ta. Agugugas ka iti carrots. Ngam, ay na, makagatang kan iti daga. Ay, insan. Uray agugugas lang iti carrots ti trabaho. Basta lakit di amok nga agtipid, makaurno nga. Ay, true. Kat, kumusta ka nga iti kaarubam? Kat, kasdilat ta Saan kami natangag sarsarita? Numaminsan nga agrana kami, madlaw ko kayat nakakasarita. Liklik-likak. Kasta? Kat, anya nga iti trabaho na itan? Anya pa'y ngay, di agugugas na tayo ti carrots. Awan mo ti amuna sa bali at trabaho. Numapalpalabas ko dito Kunamlano baknang. Kanayon nga daimot na aginatang na. Kas din na day jay friend. Kunamlan baknang. Ngam agugugas lamot iti carrots. Nakarugrug iti ima na no agawid. Ultimo rupa na. Naparparsyakan iti rugit. Iso akas la agrup-rupa akakalkali a carrots. Ay! Podno day tana ko ng friend. Kasla kakalkali a carrots tilangana. Kumadani manan ti panagbabayad iti abang. Ada ka di pagbayad tayo. Ha? Sigurado nga umay manan ni Nana Rosa nga agsingir. Nakababain no saan tayo manan ngagbayad. Sa payawan kwarta kita. Nakabakak iti sugal. Ay unay kamutan. Dayta ti bagbagakken ka. No amom kumamot nga umadanin ti panagbabayad. Isaganam kumamot ten ati pagbayad. At dayta ka manan ako nak. No kayat mo, agtrabaho ka. Tapno saan ka asau. Agsingirak ko maiti abang, Magda. Ay nanana, pasensya kayo kuman. Awan pa'y ngamin kwartami, iso adi kam pa'y makabayad. Kano nga ron ti panagbayad yo? Jak agi kari iti aldaw nana. Agbayad kamin tulat tanod dan kwarta ni Rito. Sige. Ngam no mabalin saan ko maamabayag. Amuyumat ajak kayat ti kasta. Ay, uwan nana, di kay madanagan. Umayak to agbayad. Una, taneda kayo laang ti saan anak kabayad. Darihina kandagiti daduma nakabayad tan. Da kayo laangan ti saan. Bali dua abulan ti bayatan nyo. Ta saan kayo ang nagbayad idinapan abulan. Ay na, parikot ko manan no sa dino ti pagutangak iti pagbayad may ti abang, friend. Ha? Amahan no da kwartam. Pautangan nakpailaang Pangalaak na kuma, ti kwarta nga ipautang ko kan ka. Amumot asan a regular ti trabaho. Kasta ka di. Apay nila kay mo. Awan kwarta na. Naabak manan iti sugal. Iso nga awan man kwartanan. Unay mo ti asawam? Talaga adinan maikat dayjay abisyo na. Wan nga rod friend. Parikot ko talaga ti abang mi. Isula ka na yun daytan ti pagparparikotak. Kat, ingka agugasan na iti carrots. Tapno adamat kwartam. Ay na, inaklaangan mang sapol iti sabali at trabahok no bilang laang. Diyak kaya ti maipada iti dayjay arihina. Nakadugdugyot ti langana. Anya ngay? Ada ka din na i-recommenda ni Uncle James kan ka? Ay, awan nga rod bagat. Awan pa'y kano ti amuna ita. Kasta ka di? Padasat tuman ti agsaludsud kininanang numapanak iti balayda. Ah? Di ka madanagan, bagat.
Saan nga ijay ayan da abanda ti kayat kuno bilang laeng. Agsalutsudak laeng. Sige nga, Rod. Talaga ajak kayat, no iti asidag dati papanantayo. Anya ti ko nambasang, agsapsapol darehin na iti daga-agatangan da. Wen, nana. Iti kasta, saan da kanon nga agab-abang? Kasta ka di. Yes, mother. Isumutin ako na kanya kidi na minsan alawas. Nasaya at nga ron no kasta. Nagbiit dan anak ka urnong. Ay, wan nga rod. Ay, nagagat na gamin nga gasawa. Wan nga ron. Makita ka dakwada kat inaldaw da amapan makitangdan. Saan akas kada magdakan rito? Agtrabaho lang ni rito no awanan ti makanda. Ay na, nakunayon, nana. Awan kaya ang basang. Saludsudom tuman iti kasinsin mo. No kayat dalaangan aday to'y balay kanda gatigatangan da. Ha? For sale da itoy? Wan. Nagsaritaan mi ngamin iti anak ko nga da ijay abroad. Nga ila ko min da ito'y. Tainton agawid nga gapo ijay UK. Ijay kamin probinsya nga agnaad. Kasta? Ay na, ibagak man iti kasinsin ko? Nasaya at madno kasta. Nagbiit daman anak ka urnong. Ay na, huwin nga rod, nana. Nagagat na ngamin nga agasawa. Wan nga ron. Makita kadakwada kat inaldaw da amapan makitangdan. Saan akas kada magdakan rito? Agtrabaho lang ni rito no awanan ti makanda. Ay na, nakunayon, nana. Aywan gayang basang. Saludsudam tuman kit di iti kasinsin mo. No kayat dalaangan aday to'y balay kanda gatigatangan da. For sale da itoy? Wan. Nagsaritaan mi ngamin iti anak ko nga aday di abroad. Nga ila ko min da ito'y. Tainton agawid nga gapoy di UK. Ijay kamin probinsya nga agnaad. Alang nga rod. Ibagak tuman ka ni kasinsin ko, ha? Wan basang. Barang kayat da agatangan da ito'y balay. Anya? For sale, dahi ti balay da na Rosa? Insan? Yes, insan. Iso ti imbaga na kanyang idikalman. Kasta aya? Nagmayat kumaday ti agatangan. Saan mat nga umdas ti ornong? Ay, kat kasaritam, ani na Rosa. Tapno pagsaritaan nyo anasayaan. Kasaritak tuman ni Elmar, inton malam. Ulinsan, tapno doa kayo umapahan iti ayan ni Nana Rosa. Kasta't imbaga ni Nana Rosa iti kasinsin mo. Wan, for sale gayam dahi ti balay kan lote da. Kasta ka di. Ay na. Sayang. Kurang ti ornong ta. Wan nga rod. Angam padasan talata akasaritaan ni Nana Rosa. Wan man nga agpaiso. Anya ti amuta nga eh. Amangan no kayat namat at 2 gives ti panagbayad ta. Wan nga rod. Ay, sapay la kumaa. Agi na naakpay biit. Mapantay iti ayan na inton madamdama. Iti do atawan apanagnaid yo dito'y balay. Napanagnagak ti kinasaya at yung agasawa. Awan makunak kada kayo. Agyaman kami, Nana. Iso ano kasta ti kunayo akurang ti urnong yo iti presyo nga imbaga. Awan parikot iti day. Agtalaka kada kayo. Umanugotak iti kunayo at 2 gives. Kasta ka din, Nana. Ay na. Agyaman kami unay. Agyaman kami unay, Nana. Awan anyaman na rehina. Elmer, kalpasan ti do abulan, sumangpetan ti anak ko nga gapoy di UK. Urayan tayo laang ti panagawid na. Iti kasta. Mapagsasaritaan tayo ti may papan iti day ti abanag. Kan apag isuntumatan apa-i-clear ko amin nga abang dagiti adda balance na. Iti kasta, addan to kada kayon.
No anyan to ti aramiden nyo. Wala na. Tinapatag, naibagayon kanya. Ada kayo ti manggatang da iti balay. Iso asaan kon nga ikanvas iti sabali. Jak mailadawan ti ragsak amarikrik ita, bakat. Uray siya. Kasla jakpat yan amadan tayo iti kabukbukudan a balay. Saan tayo ito nga agab-abang? Un bakat. Naimbag at talaga ti Diyos. Inturong data iti nasaya at atrabaho. Aging gaan nakaurnong ta. Kat ita, maaddaan tayon iti kabukbukudan a balay. Puno dayta. Naimbag unay ti Diyos. Nasken amabayadan nyo amin ti abang nyo iti 3 a bulan, Magda. Ngamin, numagatang ton da iti balay. Sabalin ton ti akin kukwa. Ha? May sabulan laengen ti urayan. Saanen ada kami ti akin kukwa dito balay. Kasta ka dinana? Kaya ti asawan? Pumanaw kaming tumutan ditoy? Day ti jak masungbatan. Ngamin, makaamun tumatan di gumatang. Noan niya ti desisyon na. Iso anasken ang mabayadan amin dagiti abang anadili. Awan pa'y ngamin kwartami. Ngam sana bale, napanagtrabaho ni Rito ita. Sigurado nga da masweldo na day inton Sabado, nana. Alang arod, siguraduan nyo ang makabayad kayo inton Sabado. Ngamin naurnungan ti abang yo. Wan, nana. Ay na, naskan amang sapul kan iti sabali a boarding house lakay. Apay. Inla ko gaya man ni Nana Rosa ti balay. Sigurado ang mapapanaw tayo dito'y kalpasan ti may sa abulan. Anya? Iso anaskan ang mabayadan tayo, di 3 bulan asaan tayo ang abayadan. Nakababain mo't itigim matang iti da iti abalay no bilang laang. Basta ka di. Saan na bale? Ibayad ko lang ang ti masweldo kinton Sabado. Nakababayan ba't ngagpaiso? Wan tani, amangan no adda maibaga ni Nana Rosa. Anya? Kat? Pagakaran nyo ngay no bilang laang? Ay, day tarod ti parikot mo ita, friend. Sapay nagriga ti mang sapol iti boarding house ita. Nang runakat nang rugi manan ti panag-eskwela dagiti estudyante. Wan nga rod. Raita a bulan. Agyaman ak, sir. Apagiso. Imawag kanyak ni bagat ko itay. Kasapulan na kano ti kwarta. Tadandanin maibus ti gatas ti anak mi. Tangay makitak ang napintas ti trabaho, kaya nagagat ka. Ingatok ti sweldom, sani. Kanuray si Kaisadora. Maingatom anan ti sweldom. Agpaisaw, sir. Ay na, agyaman kami unay kada kayo, sir. Dakkel atulong da ito'y kanya. Iti kasta, alisto ka makaurnaw. Agyaman kami, sir. Manmano ngamin dagiti kaskada kayo. Nasingpet, kansan amanang gundaway iti amo. Isu arumbang laeng nga aramidak met ti responsibilidad ko kas amo yo. Ket sapay la kuma, tasaan kayo ama umuma kada kami iti anak ko. Ken sapay kuma, tagtultuloy latta ti kinagagat mo, sani. Tanubilang tasay saya atem latta ti trabahom. Ingatok tumanen ti sweldom. Gab, iho, agrubot ka tamapantamangan iti restaurant. Ni, itaman pa'y nga agawis kayo amangan iti restaurant, mami? Saan kayo ka di abisi ita? Saan, iho? Nalpas ko amin ng dagiti trabaho. Kan kayat ko ngag-celebrate ta. Ha? Ag-celebrate? Apay, anya ti okasyon? Awan. Mapanta ag-celebrate, gaputa siyak itantid din iti universidad nga ayan ko. Ha? Wow! Congrats, Dr. Celia. Nimaton ti posisyon mo iti universidad. Amangan pa'y din no si kanto ti sumarunong agbalin a university president. Saan, iho? Ha? Narigat ti trabaho. Ad-ado ti responsibilidad. Kan diyak mo't ninamnama da ito'y aposisyon ko ita. Agrubat kan, taurayin kan ijay lugan. Okay, mami. Anya ti kunayo, papa?
May sa itan adin ni Tita Celia iti universidad nga ayan na? Wen, anak. Iso nga dada ita kanigab iti restaurant. Tag-celebrate da. Ay, sayang. Saan ta nakasurot? Ay, gayam papa. Nakasaganan dagiti gamit ko iti papanta kada Tita Celia. Ay, excited ako na makasursuro iti computer. Asino nga tatagbalin at trainer? Ha? Ay, day tatis ang tangaam mo, anak. Ay, saan tamat ngamin na dinamag iti teacher mo? Angam, mamuantan tumatlaeng. Adata sir, naikabil amin na nagiti gamit yung kandani kay ti kotse. Saan kayo kadi ang mga lay ti driver akadwayong agpasyudad? Saanen? Kabaalak pa'y matiag maneho. Di ulip-lipatan ti bilin ko, ha? Saan yu abay-bayan ken ni Isadora to'y balay? Aramidin yu kumalata ti trabaho yu nga uray awan kami. Wan sir, kung palan mi amin ka ni Insan Isadora ti bilin nyo, saan mi abay-bayan to'y balay yo? No bilang ta maibusan kayo iti abasto, aramatan yu lata ti credit card nga adda ken ni Isadora. Mabayag kami ngamin iti syudad ken ni Danica. Gaputamang rugi akmanen amang isuro iti universidad. Ket no maipapan mo't iti sweldoyo, saan yu apakadanagan? Gaputamang ipauitak ken ni Isadora. Isuntulaangan, ti mangyawat iti sweldom. Manang Belinda, nakasagana ka ka din? Itulod ka iti School for the Blind? Wan ading ko, kitkitaag laang tibag ko, amangan ngamin no adda malipata. Sa bagay, narikat ang no damalipatam. Sapay, adda pa para kita. Iso nga awan ibaon mo no bilang. Panagkunakat, kumpleto mo't amin ang dagiti gamit ko. Gaputa ing kabil ko amin ang itibag idirabii. Ala, mapantangarudan manang. Iti kasta, saan ka amala daw iti computer training? Good morning, everyone! Good morning, Itati mo na nga aldaw ti computer training dito yung School for the Blind. Maragsakan na punay ang makaamam mo kada kayo amin. Uray da kami ma'am. Sakbay amang rugi tayo. Kaya't kupay ngayam am mo ti bagik kada kayo. Siya ni Belinda Gonzales. Sigod amang isursuro ak iti maysa nga universidad dito syudad. Kat adumat laang dagiti na handle ko a visually impaired students. Kat maragsakan ak unay, gaputa siya tinapili ti School for the Blind nga agbalin at trainoryo. O anya balasan ko, nasurutam ka di matlaang ti finger position iti computer keyboard? Wen ma'am, agyaman ak unay, gaputan na anos kayo amang isuro. Kunak no saan ko akabailan. Kabailam, apay ka tinasaan. Basta no adda ti saludsod mo, agdamag ka lang kanyak. Anya itayang tinagan mo? Danica, ma'am. Danica Santos tinagan ko. Aha. Danica Santos tinagan mo kunap? Mabalin ka di amaamuhan no. Asino dagiti dadakkel mo? Agyaman ako na iti anus yo amang isursuro kanyak iti computer, ma'am. Saan la asyak? Ken uray kadagiti kakadok a visually impaired. Awan anyaman na balasang ko. Kabaalam ti makasursuro nga ag computer. No lakit di tanaanos ken interesado ka. Awan kayam, anya itayon tinagan mo? Danica, ma'am. Danica Santos tinagan ko. Ha? Danica Santos tinagan mo? Mabalin ka di amaamuan no asino dagiti dadakkel mo? Eduardo Santos tinagan ti amak, ma'am. No kasta, nagasawa ni Eduardo? Kat naaddaan iti anak? Ha? Am mo yun ni Papa Eduardo, ma'am?
Mabalin ka di nga agsarita takalpasan ti training, balasang ko. Ado nga min, ti kayat ko adamagan ken ka. Dito'y tayo pala ang waiting area at school for the blind nga agsarita, ma'am. Kuna ngamin ni Papa, alas 6 amalpas ti meeting na iti universidad. Kat inbilin na nga urayak laangan dito'y. Ay, da kayo gayam ti kanayon nga istoryaan ni Papa. Asigod akayan ayat na. Ay, 30 katliman atawan tinapalabas. Wen balasang ko. Sigod nga agayan ayat kami iti amam. Agtrab-trabaho kami iti maysa nga universidad. Aging gaan na panunot ko tinagabroad. Iso anaputod ti komunikasyon. Amuyo ka di, ma'am? Tunggal malagip na kayo ni Papa.